жалған адамзат білген, заты жоқ Алладан ұлықман бұл дінде. Алла мейірімді, райымды, кешірімді, ибадат қыл пенде, құлсың сен кімдің. Ошол жерде өзүбүздүн элибизге, жерибизге, журтубузга жана башка мусулман бир туугандарга жана бизди ушинтип жөнөтүп уюштуруп аткандарга сөзсүз дуа кылайлы иншалла. Мындан башка жолдордо Алла таала мажылыкка, умурага көп келишти насип кылсын. Биздин урук туугандарды кыяматка чейинки ушу кыргыз бир туугандарыбыз келишти, Кудай таала насип кылсын деп дуа кылып чыгайлы иншалла. Андан кийин иншалла бу жер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык жери. Bilesizler, din başlanğanda Mekke'den başlanған. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de törölgön, Mekke'de çoğoygon. Anan keyin din başlanğanda mına ustazlar bilet, ruhsat sırayım, keçirim sırayım, ustazların aslında bu söyleşke. Başkalarına bir deme olsun diye aytmayayım. Başlanğanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem canı çıkkanda ne dedi? Tuğanlar, bizde Peygamber çıktı, elhamdülillah, kolda koşta olayım demesinden arışı çıkıp Peygamber aleyhisselam'ı öldürmöke çeyin bolğanda Allah Teala Peygamber Resulü Madina Munawwaraga köçüştüge buyurdu. Oşonda 500 kança kilometrede basıp azırkıday maşina çok, teknika çok, köy menen şu jaka kelişer. Kanday meynet ısık, gündün ısıgında karabaslar. Gelip Kuba degen mescide jaygaşar. Ayırda bir 7-8 gün es alıp durup, andan keyin bu yerge gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köy çögüp görsetken bilesizler dünyada meçitte. Oşo meçit şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçit bolan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşagan jeri hazır bu meçit çoğoyup ketip Peygamberimiz kabırı meçitin içinde kalıp kalgan. Öz ubagında kabırı büyür, meçitin sırtında var. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يلا بارك الله فيك يلا ضيف الرحمن سيدك تفضل تفضل اللهم صل حرك يا شيخ، حرك يا رجل يسار.